Eni ngat mo ma nene be chok pien wa guok po gweyo. An guok eni gweyo ti ngat mo ma no be guok eni ng'eyo magang. Dano miro kar woko ka konya. Kwaro miro konya. Chief Kidum en government because komberan ko na tika matek pa. Gineni tuku eni bara neno wa ko na tika matek. Ngamugo ni ugoni waye aranga. Baba waje. Atemo penyo ne pi waje. Ida dugu gedo. Ojone lutua anatie ati kany ati ganga awinyu ngat moni ko gona chimi chani ti penya ni tikwe awach jan pete mga chim do romo koma man komberi eni ati winyu ngat moni ti wot ki woko ojone ukonya kwana tika matek ento in mai miri kwana ma ini miru atiki luteno komberi eni maloko ni lutua atie ento diri abiloko kiru afoyo matek